Hai, tunga sugisi taku gina ikunut. Ulumi ukhatiuni artunga aputiuyunga. Ulumi aduami inui ullu khati tau tillugi abunga kawigi amna gatta kis sunya manga ta ulumi. Abunga kawigi kenalakta. Ati. Takua pikyuga inisiutiapi tutumini uyuk takammarittu. Ammalu ikalumini uyuk nyam. Abunga kawigi alamita. Uku atutuk tugas semayopi. Oi, kita kuminat tiating uku. Inusungwa, aksan ningwa makai oi. Ako yan nami. Ati kita piyo kaya ka? Uko akisu? Uko akisu? Uko amin sukat ka, uko aki mo aki unaktu, uko ano kami ako mo, uko asir. Uko atapi mo aki unaktu, uko mama unaktu, panonin ni. Wai. Uko ali una amo na, uko alo umapingi. Uko apiyo yung picture akalo eh. May aputi ngay. Ayong ito alo yun eh. Kaya nami. Kaya kaktubi nga piyo na aputi na ko. Wek, una nano kayapik. Makguni, tupak talim makiuman eh. Iloani kulam me kumasteyo me takun nakakay nalaukta. Wek, palaw gali okto makiapi. Mamaksum nilo alakto. Tana kisuma. Ayaga. Wek. Tabapi nga so takataka kake o balon ni. Tabo nga ilo ano kasagyali. Wek. Ayun ito alo be. Tao tuk daw na ka maayong po nga. Ataw sa Mako, pingasu, sitamat, talimat. ang binili. Wek. Ataw sa may ang binili. Ay, Wek, ayun ito alo yute. Wek, ukua kami api. Ulumi inui anu kangin ni anu kasmat tiatu ni taku khataktu nga. Inu siuti nilo nigillo ta, pingwa khataktu ta. Kata yatu khatu nilo abani, amalo ingi khataktu kamna yagillo ni. Sila tiaba pimmi inui ullo khataktu te ulumi adu ami. Abong akaw iga kena laumita.
Hi, kinabe? Shelly. Kanupe? Katyo gabi? Ala nego supe? Kaya na may kakao gabi nga. Ay, takulasyo inugasapi. Ulo me sila tiaba ulak tilago ini ulo kapitaw tiapto. Kaya na may ngukua. me koviana tia kauyo adwa minu ullo kapita utilloge sila tia vapiollo ni kata iapto haftuni inusiutini niritilluta ullo me koviana tia kauyo amma lokoyanna me takunna kaugasi takugina ikkunnin bye. Titirahattaritsi takuginaimu inui takunnaqatsaleriakkunnu PO Box 700 Iqaluit Nunavut XOA OHO Uppaluni qaqasauyaqqu takuniaqlugu takuginai.ca Titirahattaqlusilluunni kids@inuitbroadcasting.ca